Assalamu alaikum, hurmatly mekendeşler, jana Baytu kanalına talçulары. Bugün 6 fevral 2024 yıl tuğanlar biz Karasu rayonunda, Karasu bazarındayız. Karasu bazarından buyursa buğa çeyin biz ardayım produktlarından ettin bağlarını tap durgamız. Köpten beri tatlıya geldik. Bugün naşul gün gelip buyursa çekeden produktlardan bağlarını görsetөz. Videonun ayağına çeyin bizimle çok olup like'tan bastırыңызlar. Karasu'da qanday oldu eкен дегендер көрүңүздөр. Hakay et kança olup kaldı bu ürün eti? 550 somdan. Koy eti var mı? 600 som. Koy eti 600 somdan bol odat etine. Etin türü var. Jaş mallar soyulat buyursa. Urgaç mallar soyulat et yaşlarına. Farş kança oldu da? Farş 300 somdan var abi. 300 somdan kilogramı onları gelip farş alıp sıralım video. Dayar ka? Dayar. Kuyrukları da görüyoruz. Etler var eken. Negizinde de şol 550 koy eti 600 som bol odat eken tuğanlar. Negizler hasaplar bardığıyla bir kıl bu derdeç. Hazır emez eken maylardı, qanday olat çekeden görsetip sırap malumat alıp berебиз tuğanlar. Karasu bazarında 5 litrelik maylar. Donya 580, altın nal 550 som, oleyni 630, 650 maylar negizden arzında öyle kaldı tuğanlar başta qaraganda. Tuğanlar al эми кыштын күнү мөмө жемиш кандай болуп атат дегендерге алманын мындай жылтырагандары 100 сомдон мындай эмеси солубаган мына көнүп эле турат тың болуп. Жашыл алма смиренка 70 сом. 60. Анан мына ушул кивилер дагы негизинен 130 сомдон. Анан ананас 150 сом. Мындай сары алма 100 сомдон, майдарагы 70 сомдон болот экен. Mandarinler 150 мындай чоңурактары. Анан майдарактары 170 сомдон. Кыштын күнү жүзүм дагы 250 сомдон бар экен. Өзбекстан дейт ондар. Бий алма, анар, анан мындай мандарин чоңдору дагы негизинен көрүп атасыздар. Банан канча болот ака? 35-40. Үчтүгүн а? Ооба. Чоң кичесине карап болот дейт ондар. Анар канча болот ат анар? 200, mınansı 260. Bu ne? Жақшықтан жер nasıl жаңырақ? Özbekistan, ona İran. Mına İran, bu Özbekistan deydi. Ayırması şoda. Mandarinler жақшы келіп атабы? Сонуныкы. Соны. Ата сону. Жесең дам бозында қалады дейді. Шілекең алып жерге түшті. Ада. Жүзімдер 260 сомдан. Бұл дағы Өзбекстан мı? О, Özbekistan. Мына қыштың күні жүзім тұрады жақсы эле. Алмалардың жинди жүзімдер дейді. Almalar dağımı vurkurap шығып тұрады ғой, мына көк алманыкі көбірек шығады ұқсайды, çıtanып атат көк алма. Мынандай. Жетмесін. Onlar mına şol piyaz 20 сомдан, kartoşka 25. Негізі бардығы bir қыла? Жоқ, 30-20. 30, анан мынандай. Қайсысы мынау? Мынау ба? Мына 20 дейді, мынау 20 сомдан. Сәуіздар 25-тен болды аткен. 25-20-15. Мынандай кіші арақтары 15 сомдағы бар екен. 20-25. Kızıl saz çece? Kızıl sazda 25-30 somdan bol odat kendi mümkünce. Buna piyazın onday meşekte odağı. 20 som? Çoğun yaşına kayıt 20 somdan piyazlardı. Bugün günde negize tamaka getiriyor onday kartoşka piyazlar budaya şükür жақсы эле. Mömö jemişler negizi onday alma, fruktlar biraz ödörөк болуп атат күндөгүдөн. Жылдагыданчы. Анан калгандары астоном өздүн kartoşka, piyaz, tamaka kedüçü fruktlar жақсы эле болот ат тугандар. Тугандар жемдин бааларын сурагандарга дагы кебек российский 25 сом. Аралаш малга жем 30 сом экен мыналар. Анан мына сулуу деп коет, овес 60 сом. Анан будай 28 сом. Аралаш жем чөжөк экен 40 сом мындайдан. Анан таза будай 32 сомдон болот экен тугандар. Анан витамин бар, чөжлөргө бере турган G3 дегендер бар ғой, 50 сом. Аралаш тоокко жем мындай жем экен, 40 сом экен. Анан күнжаранын мындай карасы бар экен. Кара күнжара, семичканыкы. Мына кара күнжара канча экен, а? Сем тоокко. Малга, акчасы канча? Акчасы 40 сом. 40 сом дейт. Tuzlar, mal tuzlar. 12'den. Bardıq elə mi? Taşı dele bunun üstü. 15'ten taş. Nal paktanın güncerası. 34 son paktanın. Жақсы. Arpa
26 сом. Vitamin B2 broiler деген 60 сом. Мына дакан жеми. Жоқ, жөнлі. 50 келі. Дакан жеми 50 сом. Макашак 30 сом. Маканın өзі чөм? 25. 25 уқаланғаны мына. Çoğundan da ekan 20 сом. Бұл жерде мына аралаш бар екен. Бүт. 30 сом. Тоғы негізі аралаш кете береді жемді. Ушундай болот тугандар жемдер. Мына желтый домик 460 сом болуп калыптыр. 5 литр. Арзандаптыр. Бүгүн дагы арзаныраак келдик. Анан 1600 Dilara. Анан 2500. Бул Қазақстан. таза Казакстан уну. Казакнанча? Казакнан Орустардыкы Селина Москва. Аха. Канча булат? 1700. 1700. Негизи ундар канчадан канчага чейин болуп атат? 1600'den 2000'e чейин өзүбүздүн домашний жеген мына. Домашний жеген ундан 1600. Олар барбы 1600 азыр? Кайсылар экен? Кара чыпайтабы кандай ортобу? Аппак чыгат. Мынабы а? Golden Crane деген un экен. Астана бар 1700. Астана 1700 un. Дастархан 1900. Дастархан 1900. Оона Бишкектин выши бар 2200. Кайсы астыкпы же? Астык выши. Астык высший сорт экен тугандар. Канча дедиңиз? 2200. 2200. Булар эми баягы навай чемилерге ала турган ундан да. Пикарнеге. Пикарнеге иштете турган ундар. Ундар негизи ушундай болот экен тугандар. Арзан дейт, жакшы. Муну караганда бир кыйлачында арзан. Ундар ушундай болот да тугандар. Каналга катталып, лайктан басып коюңуздар. Кара суу базарында негизи эле продукта, майдын, ундун, эттин баалары мына ушундай болуп жатат тугандар. Un базарда, un катарда мына вокзал барбы? Кара суу куршап негизи келген. Ошол вокзалдын эле бул тарабында мына ушул жерде un сатат экен. Унга келсеңиздер дагы машина жүктөгөндө оң. Арабалары бар, алып барып салып берет. Көрсөңүздөр дагы болот тугандар. Лайктан басып, каналга катталыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.